Welcome to the Leading Site News. Kardom, aprang si the Leading Site News ng Kalandunwer, according to Jordan, apanta ng tumapan, kardom ng piglo, kardom. Pini ninitum the Leading Site News sabitung pen nisya por kimi jelong si ng tum kato kave pan hirjumi ng pi pajirja pansi pinitum non alom so pan apor endamlo. Ningkan surini ra ingko truck aprang si arni mate ningkan kimiarni arkoi ni pai siarni ng tum kato kave pan ning ng ching dugji la pehlo. The Leading Side News kedam tang along anta nang letum nang lang dun bom si na chirat ma chitu dun bom si The Leading Side News ta arta nang le bom lo lapen laposom na hak ningkan kimi long lap keng kam chior dun long bom pot nang letum ahir jume nang epiduna posi nang letum hana prangsi nang chorulo lapen ni letum The Leading Side News abitung pen pini nang letum kado kave karbi anglong solang do arat karbi do an na panta lapen jesemet The Leading Side News nang kelang dun vera tuma pan anta ahir jume nang sipilo nang letum hema red long anso se paching thor nang nitum hema rid along keklem keda mamuton kichun jia phan ka ki tarnam herjme peduna kedam tang ning kan along ilitum ogreng no dolo phugeso dolo pokeso dolo kapre ka kisung keso ilitum chitong rambeng rang phan chitong lo bontala ka do ka weng bongta arnam aputhot herjme nang pitusi arni kimi ningkan kimi achiklo kimi ke thek dun thulong bom ke arnam herjume la pose arnam phan ilitum choro vek nangi la pen ningching du vek nangi asinang litum ka do ka ve phanta herjume nang pithule tholo nang litum he ma red long anso se paching thornang nang litum ke klem ke dam long anso se arnam herjume pena jo kam jam ki jun ang thek nang litum pachi thek long nang nang litum he ma red long usomar lo ka charli tum ta anso se pa thek parisi karbi ang long aphan la pen hem red aphan la pen nang litum aphan ning kang sam la pen karbi ang long arar phan nong meke wan thek ja herjume nang litum long pedonang lakado kawe son suri son parowang bong pen nang tum phan nang choro thule thorlo The Leading Side News nang kilang dun ver lapen ahir jumi nang epidon phan anta rang choro le thorlo lapen adusi ang kung kire bolong nang tum kato kawe along ta arnam herjume pedonang lapen ningkan kimi anso se nang tum phan isi kimisen aning kanason pachiplang nang tosi herjume nang hang pidon lo kardom Nilimen Joyson Terang Dili The Leading Side News correspondent 17 nong Socheng Denta constituency kadoga we phanse tame ningkan kimye kardom pipajar ikla kardom la silabang so suri ni rai ko ra trok ningkan misen me atje phan kadoga we karbiang long solang do ora da phanse tame nilitum The Leading Side News abitung ngahin phanse tame arnamang no yojume hampon lo kardom nilimen Moses Terang dor baguri pen The Leading Side News along Klembang Phu kaching hon solangdo karbirat do anaphan sengkan kimi kardom pi pajir lo kardom